تەوی دوربوونا چارمەهان ji welêt û jiyana derpederiyê û penaberiyê û êş û azaran lê nikarî hunermendê Kurd Nûrîl Elî ji karê wî yê hunerî dûr bike. Ew lê ser kar û çalakiyên hunerê ve girêdayî berdewam e. Wekû hunermend Nûrîl Elî ji me re behsa jiyana xwe ya rojana dike ku dibêje ew rojana demijmêrên dirêj bi gotina stranan û lêdana amêrên mûzîkê re derbas dike. Karê wî rojane ji siba eş xewra dibim mesela ez ê piçekî zarokên wî biçûk in ez ê piçekî wan re bidim bistînim biçûk in wan re bilîzim bes piştre dikem hindir yani yek carna çarê sibê pêncê sibê yek cara sê yek cara şeşê sibê ez û amûra xatir ji hev dixwazin ez piçekî radizim car de bi nefsil wext ez radibim kar berdewam e ev e. Amûr yek cara digê rojê 12 saet û bêtir jî yani ez تحديد نكري بس يمكن اش كيم جيت بيجي مش برك امور دستم ناكبن يعني زدرم كيان غرفه امور بمردمش الكيله كامنن ازرع زم الكيله كامنن نكارم هنرمند نوریل علی جدایک بوی باجار دربیسی روشاوای کردستانیه تمن 45 سالیه و جد تمن 10 سالی و فری لیدانا آمرین موزیک بویه و حسکرنا وی جهونر و موزیک ره هلایا کو گوتنین سترانین خو بنویسه و آوازان جی ساز بکه. نوریل علی جبو رادیو عرباس بحثا سدمین پنابریا خو جبو هریما کردستانی دکه. روشاوا درکتن سدمین شر بو سدمین تالانیه بو سدمین قصفین ترکا بسرسری مده بسرسری گلده بو اش خو من نما کاری بوده بار بکر هدی ما بری خو جوی دره دا بردرشه حاضر و دوست امور مد کار کرن اساس دروج الوی دریم بس سیز دروجی از ایشی هم الوی دریم از منی کاری بونه الامور خستا کنن یعنی قرابالغه موزیک جو کی هادئ خوازه جو کی تنایت خوازه وکی هنرمند استرانا شد کم وز آواز جی دکم و یک جار هم دنویسی ننجی هروها بحثا دما درباسبونا هریما کردستانی دکه و دبیجه جهه کیف خوشیا من بو دما از گهشتم هریمه و جالی پیشمرگه و هاتم پیشوازی کرن. بحثا یکم سترانا کو جهاتی خواستن دناوا خاکا هریما کردستانی دا گوتی دکه. از درباسی باشور کردستانی بوم براستی از پر کیف خوش بوم. کیف خوشیا هری مزن پیشمرگا من لبر دری طنبور الملیم بو بسقامني كهربائي بو الملیم بو بری هاتن لجم دیتن طنبور الملیم و زاروک دسته مدنه پر کیف خوش بون کوف چیه من گو طنبوره و چاغه کیف اخوانی رابو جمر گو تلید دی مگو گو اگر عاجزینه به جمر لیده براستی مجی بریا امور کربو و چاغه هم اورو طنبور كهربائي بدن جيتنا بوشي شنطة درخست من زاروك داني علي كي مجوار ليدا بجنا دلالي استرانا نمرت حسين طه قط نا دلالي چندان شرينه روي چابرشه جبه فروخينه اگه برامی سمولاي بوي من چنينه تاوی کو او جی دما دایک بونا خواه تانها به چاوه خواه نابینه لی او جیانا خواه برنگه کی نورمال بردوام دکه او بریا موزیک و سترانین خواه هست به جیانه و خوشی و نخوشی آوه دکه وکو هر هنرمنده کی کرد کار خواه هنری بردوام دکه. از آمده مجی از هیدیه دی بجماویر خوتیم ناس کرنجی از کاری خوی داوتاج بردوام دیکم و جیانا ما پی درباز دبه وقت پی درباز دبه جمره هنه کی ناس کرن بهتر چه دبه تدیگ ماسید گولکی بچوک دبه تفاطسه بس وقتا گو درد كافي ودكافي يعني بحركي مظن هيدي دي جماوير اخواتين عسكرين امشي هيفدارن جقال الخوادي المادر كافن وامشي هيدي دي لوان الجوري نارين وهستن وان بن ام كاربن امشي وان رازي بكن هنرمند نوریل علی بحثا آمرین خوین موزیک دکه و دبیجه او هوالی جیانا وینه و تنی بریا موزیک او ایش و آزارین خواه جبیر دکه. از بر خوانا بینم بس از با آمور خو بر خود بین یعنی آمور من رونی نجمره جیانن
هبون هنجمر امور منی موزیک از قداست وان حمز دکم براستی هنرمند نوری العلی بسدما ایریشا ترکیه بو سر روشاوای کردستانی او جینه چاربو لگل مالباتا خواه مالا خواه بجه بهیله. و ددما هولا درباز بونا به هزاران جوالاتین روشاوای کردستانی بو هرما کردستانی هنرمند نوری العلی جی دربازی هرمی بو و دما 13 روزان دناوا کامپا بردرش دما لی پشتره و با آلیکاریا دوست و حوالنوی جناوا کامپه درکته و بری خدا هولیره. و نهاجی لنافچه یا بحرکه یا بسر هولی را پای تخت و لگل هفجینا خواه و زاروکین خواه نشته جیه. لوا شوکانی کسر خواکم کر کم وانگورا ایریشی تکر لوا شوکانی